салому алейкум ҳамватанони азизу гиромӣ, марҳамат намоед ба барномаи чашмаи умед. Ин барнома хизмати мардума мекунад. Ин барнома ба мақсади сохта шудагӣ аст ки ҳар як инсоне ки умед дорад, ҳар як инсоне ки мақсад дорад, ҳар як инсоне ки мехоҳад ки дар ҳаёт худашро ёбад, муваффақ шавад, ба ҳамин бихел бачаҳо дастгирӣ кунад. ба ҳамин мақсад мо ҳамин барномаи чашмаи умедро сохтагӣ ҳастему пешниҳоди шумо карда истодем. ҳамватанони азизу гиромӣ, имрӯз ман дар бораи пул гап мезанам. барои чӣ? Барое ки аввал философияи пула фаҳмидан дар кор. Философия, вақте ки шумо философияи пула фаҳмидед, пул чист фаҳмидед, баъд ва мумкин ки чӣ тавр истифода кардана ёд гиред. Бисёр одамо, нигоҳ кунед, дар сари бисёр одамо философияи пул, бисёр одамо чиз мегӯянд. Пул чирки даст аст, пул чизи ночиз аст. То есть пул гуфта мо деньги, пул гуфта ҳамин чиза мегӯем. Анакун чизе ночиз аст, анакун одам будан дар кор. Ман ҳамин хеле суханҳо бисёр мегӯям, худе ки пул ва ё ба дар кор набошад. Ман гуфтани ҳастам ки ё ки мегӯям ки тани сеҳатият пул мешад. Дуруст, тани сеҳат бошад, пула кор кардан метавонед, ин гап рост аст. Пул қати саломатия харидан намешад, пул қати муҳаббата харидан намешад, пул қати худотарсия харидан намешад, ё одамгариятия ё чӣ. Анакун чиза мана шумо мехоҳам ки фаҳмем, мо бояд ки муқоиса накунем ин ду чиза. Чунки ки одамгариятиам дар кор, пулам дар кор, хушбахтиам дар кор, пулам дар кор. фаҳмидед? Ягон вақт пула ба ин чизҳо муқоиса накунед. Ин бақлигарӣ нест. чунки ки шумо ба ҳам зиндагӣ ба пул дар кор мешавад, ҳам дар кор мешавад ки шахсияти хуб бошед, шахси баақл бошед, доранда бошед, тавоно бошед. ҳамин чизҳо якҷоя шумо ба ёрдам мекунад ки муваффақ шавед. саволи якуме ки ман ба шумо медиҳам ҳамин хел аст. Пул чист? агар шумо дигар тренингҳои мана гӯш кардага бошед, мумкин ки ҳозир тез фаҳмидед. Не ки агар шумо гӯш накарда бошед, шумо мушкилай. Пул чист? ман ҳазорҳо одамоя ҳамин савола додагӣ ҳастам. Пул чист? вақте ки ман ба мардум савол метиҳам ки пул чист, бисёр одамо мегӯянд ки пул ин чизест ки ту ба мақсадат мерасонад. Пул ин чизест ки ту ба ёрдам мекунад ки аз мушкилӣ бироӣ. Пул ин чизест ки свобода метиҳад шумо ба полне свобода метиҳад, озодӣ метиҳад. Пул ин чизест ки тани сеҳат метиҳад. Пул ин чизест ки ба сабаби пул илм мегирӣ. Пул ин чизест ки ба сабаби пул муваффақ мешавӣ. бисёр чизҳо мегӯянд. бисёр чизо мегӯянд одамо ки пул ин як, баъзеҳо мегӯянд пул ин чирки даст аст, баъзеҳо мегӯянд ки ин пул ин зло, то есть хубӣ намебиёрад. ҳамин хеле гапҳо, ҳар хел нуқтаи назар аст. агар ки шумо диққат карда бинед, дар ҳақиқат ҳамин нуқтаи назарам ҷош ҳаст. мана мисол вақте ки мегӯям ки пул ин озодӣ метиҳад, пул ин ба мақсад мерасонад, сабабгори ба мақсад расидан мешавад, бо дигар чизҳо мегӯям, ҳамин хеле ҳаст. дар ҳамин умри худам, дар ҳамин чандин соле ки ман кор карда истодам, ман нуқтаи назари мардуми гӯем оммия мегирам, массави народ, ва нуқтаи назари мардуме ки сарватманд шудагӣ ҳаст. гӯем ки дар ҳамин соҳа чемпион шудагӣ ҳаст. чемпиони ҳамин соҳа ки? Миллионеру миллиардеро. ман ҳамуна мегирам ин соҳая, накун чӣ хел ҳамуна ҳамин хел шудагӣ? чӣ хел ҳамин чемпион шудагӣ ҳамин соҳа ба таҷрибаи ҳамуна гирифта ману шумо гап мезанем. барои ҳамон вақте ки ман мардуми омме ба халқи бисёр мегӯям ки пул чист, ҳамаш ҳамин гапа мезанад. лекин вақте ки ман ҳамина мебинам ки миллионеру миллиардер ба ҳамин гап савол метӣ, баъзеҳо гуфтанам мумкин на то, не ки рафтораша дида мо медида истодем ки ҳала барои ваё пул чӣ ҳаст. Пул барои мардуми гӯем оддӣ дига чӣ ҳаст, барои мардуми сарватманд дига чӣ ҳаст. чист? Пул чист? барое ки ҳамин философия шумо диққат карда фаҳмед, ман як чиза нишон метиҳам. Диловарҷон, ман ба вай метиҳад доска. Пул чист? ин саволи ҳама ба қувваттарин савол. ҳозир ҳамин чизе ки ман дар ин доска нишон медиҳам, ҳамин чизро ман 28 бор муаллимам ман ба нишон додагӣ.
ҳар боре ки ман мегуфтам ки ягон савол медодам ки мисол чӣ ба ин кори ман нашудан аст ё ки чӣ ба ман пул ҷамъ кардан натунистанам ё ки чӣ ба даромадам зиёд нашудан аст ё вай ҳамин устози ман гаштаю баргашта ҳамин чиза нишон медод. баъзе ман фикр мекардам ки навед амин ягон чизи дигар нав ва намедонад чизи нав аз сабабе ки чизи нав ва намедонад ҳамин чизи ман ба такрор гуфта истодааст. анакун барои ки ин чиза ман шумо фаҳмем якта формула ҳаст. аввал ҳамон формула ман шумо диққат карда мебурем. мана мисол мо мегирем фарқият байни одам ва пул. фарқият байни одам ва пул. якум савол амин метавонад ки одам 24 соат бепрерив кор кунад? 24 соат бепрерив кор кунад? одам наметавонад, а пул метавонад 24 соат кор кардан. бале, 24 соат кор мекунад. дуюм, одам метавонад ки 24 соат як ҳафта бетанаффус кор кунад. 24 соат як ҳафта кругли сутка як ҳафта одам наметавонад. пул ин кора кардан метавонад? бале. як моҳи дароз 24 соат як моҳ одам кор кардан метавонад? нигоҳ кунед ки ҳамин як моҳи дароз 30 рӯз 31 рӯз 24 соат кругли сутка кор кунед. одам кор кардан метавонад? не. пул ин кора кардан метавонад? бале. соли дароз 365 рӯз 366 рӯз 4 ҳафта 24 соат кругли сутка 1 минут дам нагирифта кругли год одам кор кардан метавонад? як соли дароз одам кор кардан метавонад? не. а пул кор кардан метавонад? бале. интересный саволо. диққат кардастед? ки касал мешавад? доимо ҳамин кор багиред доимо касал шудан мегирад. одам ё пул? одам касал мешавад. пул касал мешавад? не. ки кор ба апаздан мекунад? дер мебиёд, оқиб мемонад. одам. пул апаздан мекунад? не. ки доимо мехоҳад ки шумо музди меҳнаташа зиёд кунед. музди меҳнатам бардор мегӯд. ки ин кора талаб мекунад шумо? одам. пул ин кора талаб мекунад шумо? не. ки настроение хати кор мекунад? хушаш меёд кор мекунад, хушаш набиёд накунад. мегӯяд пробка бафтидам, дер шуд, манам азоб кашидам, монда шудам, биё рӯзи душанбе мекунем, биё ҳафтаи оянда мекунем, имрӯз успен намекунем, гуфта шумо уговорид мекунад. ин гуфтагааст ки настроение хати кор мекунад. ки ин кора мекунад? одам. пул чӣ? пул настроение хати кор мекунад? не. вай доимо стабилна кор мекунад. анакун нигоҳ кунед, мо як чизи аҷоиб ёфтем. аҷоиб. мана ин одам ҳамчун коргар, ҳамчун сарчашмаи даромади зиндагӣ одам, мана ин пул. вақте ки ман ҳамин савола метиҳам дар бисёр мардуми дунё, бисёр одамо фаҳмиши пулиш баъд пайдо мешавад. нигоҳ кунед, вақте ки ман мегӯям пул чист, то ҳамин формула одам нафаҳмад, дуруст дарк кардан наметавонад. нигоҳ кунед, одам 24 соат кор кардан наметод кругли год, а пул кор кардан метод. одам ба проблемаш бисёр ҳамчун коргар, пул ба не. мана хулоса бед ки диққат кардастед, нигоҳ кунед, мана 24 соат кругли сол кор мекунад ҳамчун коргар. анакун ягон минусаш нест. нигоҳ кунед, дер намемонад, ойлик талаб намекунад, шумо ба зиқ намекунад, шумо доимо кор карда истодай. ҳамчун коргар ки беҳтар? одам ё ки пул? диққат, ҳамчун коргар ки беҳтар? одам ё ки пул? конечно пул. чунки пул 24 соат кор кардост,
зарплата намепурсад, кор ба опоздан намекунад, рӯза рӯз зиёд шуда рафтан мегирад. ҳар рӯз зиёд шуда рафтан мегирад. барои ҳаме қадар як қисми одамо пулдор мешавад, як қисми одамо не. анакун пул чист? барои мардуми камбағал пул ин роҳи наҷоти вайҳо ҳаст. а барои мардуми сарватманд пул ин як коргар аст. аз ин зиёд нест пул барои мардуми сарватманд. бо такрор мекунам, пул барои одами сарватманд ҳамагӣ як коргар ай. барои мардуми сарватманд пул аз коргар зиёд шуда наметод, ҷои баланда намегирад, фақат ҷои коргара мегирад. а барои мардуми камбағал пул як роҳи наҷот аст, спасение аз мушкилӣ, аз касалӣ, аз дигар чизҳо. барои ҳамон анакун кадом вақт одам сарватманд шуда метавонад. одам сарватманд шуда метавонад ҳамон вақте ки анамин пула коргар ба табдил додана ёд гирад. ба чӣ сабаб? ба як сабаб. ба сабабе ки пул 24 соат кругли сол кор кардан метавонад, одам кардан наметавонад. анакун вақте ки ман мегӯям ки пул чист, шумо бояд ки калатумо якта гап фақат биёд. пул ин коргар аст. дига ягон чиз дига не. нигоҳ кунед, агар ки шумо пула ҳамчун коргар худатон ба қабул кунед, доимо шумо нигоҳ кунед, доимо шумо бояд ки аз паси он бошед ки чӣ хеле ин коргар ба ҷои кор ёбед. диққат, диққат, диққат. пул чист? пул коргар аст. ин чӣ мазмун дорад? ин мазмун дорад ки агар шумо $100 пул доред, доимо дар фикри ҳамоне истед ки ман чӣ хел карда ҳамин пулама кор фармоям. агар ки шумо ҳамин $1000 пул ҷамъ кардед, шумо бояд дар фикри оне бошед ки ман чӣ кор кунам ки ҳамин $1000 ман кор фармоям. чунки пул чист? пул ин коргарай. пул чист? пул ин коргарай. 25 бор 30 бор такрор кунед, пул ин коргар аст, пул ин беҳтарин коргар аст, пул ин беҳтарин коргар аст. деньги это идеальный работник. 25-30 бор такрор кунед, як рӯзба якчанд маротиба. ҳар як боре ки такрор кардани ҳастед 25-30 бор такрор кунед, то ба ҳамон муддате ки ҳамин майнаи сари шумо фаҳмишашу нуқтаи назараша дига кунаду ҳар боре ки шумо саратон ба калимаи пул пайдо мешавад, ҳамин тасаввуротатон ба пул коргар қатъе якҷоя бошад. мисол баъзе одамо ба ахурдӣ пул чӣ қатъе тасаввурот дорад дар сари ваё? расход кардан қатъе. чунки як кӯдакиш мегӯяд падару модараш ки хай пулти ягон чӣ харам, пулти ягон чӣ харам. ба бародари калонеша ё ки амакаша, амакҷон камакак пул тиед, ягон чӣ харам. то есть ҳамин пул додед, вай худи ҳамон лаззат мебарад, аз сабаби ки рафта расход мекунад. ба вақте ки калонсолтар шуда мегирад зиндагӣ, ба ҳамон чи монда мегирад, ҳамон чиза такрор карда рафтаам мегирад одами зот, ҳамон пешбо рафтаам мегирад. барои ҳамон шумо анамин чиза, якумин чизе ки шумо бояд дарк кунед, фаҳмед ана ҳамин чӣ ҳаст. вот акун нигоҳ кунед, пул чист? пул беҳтарин коргар аст. пул чист? пул беҳтарин коргар аст. вақте ки пул коргар бошад, коргара чӣ кор кардан дар кор? корба таъмин кардан дар кор. агар ки мисол доимо шумо агар ки шумо ягон бор 5 касо 10 каса одамоя кор багиреду, кор таъмин накунед, ва як рӯз местад, 2 рӯз местад, 3 рӯз местад, 10 рӯз местад, баъд ваё серавно монда меравад. дуруст? ҳамон коргарам монда мерад. пулам ҳамин. агар ки шумо пула ҷои кор таъмин намекунед, пул албатта мебаравад дар дасти шумо, мерад дасти ҳамон одамое ба аста-аста ҷамъ мешавад ки ваё кора ташкил кардан метавонад. бо такрор мекунам, агар ки шумо пула ҷои кор таъмин кардан наметавонед, пул албатта дасти шумо меравад ба дасти ҳамон одамое ки ба вай ҷои кор таъмин кардан метавонад. барои ҳамон рафта хизмат мекунад. барои одамое ки пула ҳамчун коргар истифода намебаранд, зиндагӣ вазмин мешавад. ман доимо худам ба як савол медодам, мумкин ҳозир савола шумо метиҳам, фикри шумо қатъе. ҳозир мисол
2 аср пеш 200 сол 300 сол пеш ҳамин одамо хондану навистану наметонистанд. 200-300 сол пеш ё ки худи 100 сол пеш ё 80 сол пеш ё мумкин ҳамин хел пеш ё 100 сол пеш бисёр одамо маълумоти олия надоштанд. дуруст? маълумоти олия надоштанд як қисми мардум. ҳозир бошад шароит ҳаст ки ҳукумат, давлат, замона ҳамин хел шуд ки ҳар як инсон метавонад ки маълумоти олия гирад. худаш вобаста аст. ана кун агар ки ҳозир шароит шудагӣ бошад ки шумо маълумоти олия гиреду дигар одамо бисёр одамо метавонад ки маълумоти олия гирад. чӣ ба банд мардуми камбағал серавно бисёрай? чӣ ба мардуми сарватманд камай? ман ҳамин савола доимо худам метиҳам. чӣ ба ки маълумоти олия гирифтан даступ нешуд. одамо возможност дорад. илмомӯхтан даступ нешуд. бо мана ин ютуб буромад ҳама қадар илми беҳад бисёр дар ютуб ки ҳами вай ба бепул доступай. мо наметавонем гӯем ки вай одамо шароити илм гирифтан надорад, шароити хондан надорад. бисёри вай ҳамин ютуб метавонад ки як гала чиз интернет мехонад, як гала чиза омӯзад. чӣ ба ки бепул авто. лекин новобаста аз ин ба сабаби инам ки ҳамин чизҳо бепул асту даступна аст одам серавно одамо чӣ як гурӯҳ одамо серавно мемонад муҳтоҷманд. чӣ ба як гурӯҳ одамо серавно муҳтоҷманд мемонад. ҳамин савол ман ба бисёр майнаи сари ман ба бисёр ҷо буд. ман беҳад кофта гаштам. чӣ ба ман баъзе вақт дар сома савол метиҳам мардуми омма мегӯям ки ба фикри шумо почему люди бедные, почему люди остаются такими? Ну ведь они не хотят, правда? А почему таким становятся? Ман мехел савола бисёр метиҳам мардум ҳама мегӯям ки хай мақсад надорад, лентяй, худаш ба бовариш нест, пулпасандоз намекунад, привишкаҳои камбағалӣ дорад, фикронаи камбағалӣ дорад, тарс дорад, не умеет преодолеть трудности, сдаётся легко, не доводит до конца. ҳамин хел ҷавобҳо беҳад бисёр. хеле бисёр аст ҳамин хел ҷавобҳо. Мисол чӣ ба вақте ки ман мегӯям почему большинство людей не реализованы, не успешны, ман ҳамин хел ҷавобҳо бисёр гуфтаам мегӯям одамо. Неки ман шумо мегӯям ки агар шумо хоҳед ки муваффақ шавед соҳаи пул ба пулдор бошед, вақте ки шумо пулдор шудед дигар соҳаҳо осонтар мешавад. мисол шумо вақте ки дастатон пул бошад дигар соҳаҳои як қисмаша шумо метавонед ки ҳамин услугаи дигарро харед. ҳамин чиза худ кардан наметавонед, успеҳ намекунед. шумо метавонед ки маҳсулоти дасти дигарро харед. ҳамун ҳунармандие ки во пешниҳод мекунад шумо метавонед ки ва харед. барои ҳамон дар зиндагии шумо пул ҷои муҳаббат, ҷои хушбахтӣ, ҷои ёру бародар наметавонад гирифтан пул. Не ки пул метавонад ки муҳаббата зиёд кунад, метавонад ки ёру бародар бозам мустаҳкамтар кунад. ана барои ҳамин қадар вақте ки ман мегӯям ки чӣ ба новобаста аз он ки маълумоти олия гирифтан ҳозир ба осонтар аст чем 2 аср пеш, серавно одамо камбағал монда истодиянд. бисёр одамо ҳамин хел ҷавобҳо мегӯянд. тамбалай, намехонад, ё ки фикронаи камбағалӣ дорад, ё ки сусон. Не ки натиҷаи кории ман дигар чӣ нишон дод? чӣ нишон дод натиҷаи кории ман? натиҷаи кории ман ҳамин чизро нишон дод ки мардум камбағал мемонанд бо як сабаб. як рафторе ҳаст дар ҳаёти шумо, ҳамин як рафтор аст ки ҳамон рафтор тақдири шумо месозад. як рафтор, як привичка, поступок. ин чи ай? ман дидам ки мардуми сарватманд ҳамин чӣ ба дигар хел мекардааст, мардуме ки камбағал мемонад дигар хел. чӣ кор мекунад мардуми сарватманд? ва чӣ бояд кунад мардуме ки мехоҳад сарватманд шавад? нигоҳ кунед фарқияте ки ман ёфтам. мардуми камбағал нисфи аввали умрашро меҳнат карда пул пасандоз мекунад ва пули пасандозӣ кардагиша ягон чиз мехарад. пул ҷамъ мекунаду маҳсулот мехарад. ҷамъ мекунаду чизу чора мехарад.
جمع میکند ماشین میخرد، پول جمع میکند خانه میسازد. چی گفته گپ؟ مهنتی که میکند و پولی که کار میکند، همین پول با آرزوهاش میخرد. همون چیزی که آرزو داشت، تیستتر با امید آرزوم رسم، خانه خوب داشته باشم، زندگی بهتر باشد، ان همین چیز میکند. بسیار آدما پولی که کار میکند، یکمین کاری که میکند کجا بر از خود میکند پولا؟ امید و آرزوش میخرد. بعضی آدما این چیزا میگوید که این необходимо از خود، این همه چیز ضروری. بعضی آدما میگوید که خیر پول هست چی با почему бы не жить хорошо. بعضی آدما این خیلی فکر میکنن. نه که بعضی آدما گمان میکنند که در زندگی اگر که همین خیل نکنند روزش نمیگذرد. میگوید من چه خیل کنم، من پول کار میکردم به زور میرسد، برای من مجبورم که من رسخوتا کنم. یگان چی پسنداز نمیکنند. انا کن. وقتی که من دیدم مردم ثروتمند چیکار میکنند، مردم ثروتمند از مهنتی کردگیش یک قسمش پسنداز میکنند برای روز آینده. مردم ثروتمند از درآمدی کردگیش یک قسم درآمدش پسنداز میکند و همون پسنداز کردگیش کمتر کپیتال میسازد. کمتر جمع کرده کپیتال میسازد. با همون کپیتالی که ساخت، همون کپیتال رو استفاده کرده جویبارچه درآمد میسازد. دینش پتاک. از همین سرچشمه درآمدی که ساخت، همین سرچشمه از پریبل، از درآمد همون سرچشمه آسته گرفته بعد ارزش رو عملی میکنند. تو از این سرچشمه بعد درآمد گرفته خانه میسازد. این سرچشمه درآمد گرفته بعد گویم ماشین میخرد، لباس میخرد، چیزی که در کار از همون میگیرد، چیزی که باید ضرور است همون میگیرد. نه که آهسته انا کن دقت کنید. بین مردم کمبغل و ثروتمند چی فرق بوده است؟ مردم کمبغل پول کار کردگیش سراز از خود کرده، امید و آرزوش میخرد. لباس خرید، ماشین کنی، ماشین خرید، توی کنی، خانه ریمونت کنی، کار میکند، خانه ریمونت میکند، کار میکند، ماشین میخرد، کار میکند، لباس میخرد، کار میکند، سیاحی بمیرد. همین پول کار کردگیش نیست شده استوده است. انا مردم ثروتمند باشد، همین کار دیگه خیلیش خطی میکنه. اول پول جمع میکند و کپیتال میسازد و بعد هم کپیتالی که ساخت یک قسمش خودش بر از خود کرده، علم می آموزد که وای همون کپیتال اپراولیت کردن تا سرشته کردن تا بعد وای می سازد گویم سرچشمه درآمد. برای همون برادر عزیزم، پول این بهترین کارگری است که کسل نمیشه، 24 ساعت کار میکنه. برای همون شما پول کار فرمیدن یاد گیرید. اگر که در دست شما $500 خاطر نمرارید که $500 شما با 500 کارگر هست، 500 کارگری بیملال، 500 کارگری که شما با کروگل سود که کار کردن با میخواهد. برای همون اگر که شما تکرار میکنم خواهید که ثروتمند شوید، همین پول کارگر خود کردن یاد گیرید. که اگر که پول کارگر شما شد، زندگی شما بهترین میکند. حرکت کنید که پولتون همونجا بماند که همون ساحه بماند که همون ساحه درآمدناک باشد و همون ساحه شما متخصص باشد. بعد پولتون کارگر به تبدیل مییابد. هم تو پولت درون سیف بماند یا تگ بالش بماند و پول زیاد نمیشد، فقط قربش پس شده رفتن میگیره. برای همون وای پول دست تو از همون پروژه بماندنتون در کار که رستوش پروژه باشه. با درس‌های آینده به من نقل میکنم از چه خیلی اینوستیسیا کردن، کجا با چه خیلی ویبار کردن، چه با این خیلی چه با در سرچشمه درآمد ساختن، برای چی ضرور است، من این چیزا با نقل میکنم. امروزش باشد گفتنی هستم که درس امروزه ما پول چیست، برای که شما کمک درباره پول تصورات درست پیدا کنید. پول این راه نجات شما نیست. پول این راه نجات تو به دست آوردن امید آرزوهای شما نیست. پول این کارگر بهترین است و فقط کار فرمیدن یاد گیرید، بعد تمام مشکلتون آسان میکند. خوش باشید هموطنان عزیز و گرامی. هر باری که شما این برنامه ما گوش میکنید، از گوش کردن از سخن خوب به عمل خوب بیایید.
با عمل خوب بیایید. برای همون در کامنتاری نویسید که پول شما چه خیلی استفاده برده استادید، پول برای شما چی هست، شما همین پولتون حاضر سرچشمه درآمد ساختن توانستید یا نه، میخواهید که پول برای شما کار کنه، همین چیزا با 4 تا 5 تا سوالی که کنید، همین چیزا شما باید نویسید در کامنتاری ها. یادآور کنید که من حتما میخوانم گوید و خرسند نشم میخوانم. هموطنان عزیز، من یکتا به یکتا همه کامنتاری میخونم. من هر هفته 1 ساعت 2 ساعت وقت جدا میکنم و بعضی وقت 3 ساعت همه کامنتاری میخونم. برای همون پورا نویسید کامنتاری به من. البته هر یک کامنتاری شما میخونم. برای چی؟ برای که من میخوام که صحبت کنم خطی شما، من میخوام که فکرانه شما فهمم، من میخوام که فهمم که در دل شما چیه. روزی که شما پول کارگر به تبدیل دادن یاد گرفتید و خودتون بس کردید کار کردن، انا همون وقت ثروتمند میشید. شما باید که کار سیاه نکنید، من فکرتون کار فرمید، علمتون کار فرمید، همون با باید پولدار میشه. خدا خواهد ما این بمیبیم استا ما وقت داریم. 1 سال هر هفته من کمک درس گفته میگذارم. میدونه چی میشد؟ استراتژی قطره آب هر ساعت اگر هر روز یک قطره زده استد، سنگ سوراخ میکند که سنگ سخت‌تر است نسبت آب، نه که در نتیجه آب غالبیت میکند از بالای سنگ. چرا؟ نه اینکه سنگ آب زوره، نه، متد تاکتیک آب بقوته. برای ما هموطنان عزیزم هر هفته کمک ما به سوی پیشروی، به سوی موفقیت حرکت میکنیم. پول چیست؟ کارگری بهترین. در یک برنامه گفته بودید که اینا به برادراتون هر کسی را دوست می‌داره روان کنید. چندین نفر نوشتن که راه پول کارکنی را دینه. فکرانیشون چی جواب دارید آنها؟ وقتی که ما میگوییم که این علمی که ما میتیم، ما میخوایم که علم از خداوند است. ما میخوایم که خلق ما بسیارترش این علم گیرد. به سبب که ما به زبان تاجیکی من درس داده استادم، به زبان تاجیکی من گفته استادم. میخوام که یک کس نه هزارها آدم این درس را گوش کند. وقتی که هزارها آدم این درس را گوش کرد و بین و 10%، 20% هم که این چیز استفاده کند، زندگیش کلا دیگه میشد. برای همون قدر همون انسانی که به شما قیمتن، همون انسانی که شما میخواهید که ثروتمند شوند، همون انسانی که میخواهید که فرد و قبط شما به دورنده باشن، همونا به همین چیز رعایت کنید. همین درسه و هم فهمد، عائله هاتون خوانونید، فرزنداتون خوانونید، بعد میفهمن. ما علم داده استادیم، یگانتی شما ما به پول ندادید که ما از استاده درس دیم. شما با آدما درسای ما همش پول داده میدارد. برای چی؟ برای که بی پول بودنش ممکن نیست. وقتی که شما هموطنان من هستید، ما صدق دلم کم گفته استادیم که شما آموزتون، کم شما آموزید، حرکت کنید، بیایید یک جای وطن ما آباد میکنیم. تا بازدید.